Taata ntukusiima ntukuhugiza ntwekitindisa ibara lyawe yawanyakuleho iguru muno osemerire mukama abakama okunyumiza n'okuhebwa ekitindisa webala abo obulungi bwawe mukama webala abo okutulinda Taata mu ibala lya Yesu webala abo okutubeera mwesigwa mukama wabakama n'obututabaire besigwa mu buceke bwaitu obaire w'amaani mukama mukusiisa kwaitu iwe osigaire ali arukwera mukama ntukusiima abakuba n'obutubuzire ntukurugaho iwe ogumira oli mwesigwa mukama wange kandi ntukusiima abakuba n'oikara n'otweta engonzi zawe tizihwaho embabazi zawe tizikeha buli nyekyakare embabazi zawe zibampyaka mukama webala abo okutulinda Taata mu ibala lya Yesu mukama tuyizire mu maiso gawe niwe maani gaitu Taata mu ibala lya Yesu niwe obwirukiro bwaitu mukama wabakama niwe kyokwebinga kyaitu Taata mu ibala lya Yesu niwe ngabu yaitu mukama wabakama omunyanzigo bwaimuka naturwanisa kandi natuteera emisogiye mukama ntukusiima abakuba ekigambo kyawe niyo ngabo yaitu mukama ntukusiima abakuba ibala lyawe nurwo olukomera lwaitu olw'amaani mukama wange omumezi webala habwa ekigambo kyawe Taata webala habwa ibala lyawe Yesu webala habwa obwesigwa bwawe mukama wabakama ntukusiima ntukukugiza ntukusiima omujini waitu ntukusiima iwanya kutwetoroora n'orukomero rw'omuro mukama ntukusiima habo okuba habwawe tutumazirweho mukama abwawe Taata abanyazigwa tubatumizire webale mukama wabakama habo okuba abanyazigwa baizire nk'amaizi amayingi agakusandara Taata oyo imukiza omutindo wabasingura mukama wabakama webala Yesu abokuba niyo tusinguza webala Yesu abokuba niyo tuhembabazi zawe webala Yesu abokuba niyo tuha obulungi bwawe n'embabazi n'okuganja kwawe niyo tuha obulungi bwawe niyo tuha okuganja kwawe mukama wabakama ntukusiima abo mwoyo arukwera ntukusiima abo ekigambo kyawe ntukusiima abo obwesigwa bwawe ntukusiima abo byonna ebyokozere mukama webale mukama wabakama webala abo ekiro kyati tuyizire kusiima busiima mukama wange tuyizire kusiima abo ebyo tukolire tuyizire kusiima abo ebyo tunihize ekigambo kyawe kyomezi buli nyuguta y'ekigambo kyawe sigara mananu mukama buli nyuguta y'ekigambo kyawe mananu buli nyuguta y'ekigambo kyawe rumwamani ekigambo kyawe kitoyire kukira ekitara ekyamogi abiri webala Yesu abo ekigambo kyawe nikyo tuyizire mukama wabakama kugamba ngu ntukyakwesigga mukama wabakama ntukyakwesigga mpaka hampero mukama ntukusiima abokuba tubeerire mwesigwa kandi abokuba tubeerire mwesigwa obwesigwa bwaitu buli omuliwe tutujja kugwansazi mukama wabakama n'omubyo bwaratwetoroora abanyanzigo baratwetoroora ntumanyire ng'obukonyezi bwaitu mburuga omuliwe mukama wabakama ntukusiima Yesu habokuba n'obuturaba baceke tukagwa hansi bayibuli negamba ngo abarukwera bagwa hansi emirundi 7 baitu bongera bayimuka mukama ntukusiima abokuba tuyimukya mukama ntukusiima abokuba turagwa hansi tutujja kumarwaho mu ibala lya Yesu ntuongera ntuyimuka mu ibala lya Yesu nekibyo bukera tulema kikasana nkekitusibire n'enjegere tumanyire ngu yoluhanga waitu w'amaani tumanyire ngu mukama wabakama ni wacu enjegere bayibuli negamba amagita gawo gacho ebikoligo mukama ntukusiima habo okuba ebikoligo mbicweka habo amagita gawo mukama ha ebikoligo mbicweka habo amagita gawo Taata mu ibala lya Yesu ebikoligo byekibi nibicweka habo amagita gawo mu ibala lya Yesu ebikoligo byobuceke nibicweka habo amagita gawo mukama wabakama ebikoligo byobutasaba nibicweka habo amagita gawo Taata mu ibala lya Yesu ebikoligo byobutasoma ekigambo nibicweka habo ekigambo kyawe mukama wabakama ebikoligo ebyokubihirwa ebikoligo ebyokusarwa ebikoligo ebyokwetutura nibicweka habo amagita gawo Taata mu ibala lya Yesu mwoyo arukwera ntukutangirwa mwoyo arukwera nyakutuha omuhimbo ntukuha obwomezi bwaitu ekiro kyati rubatera ombomezi bwaitu mwoyo arukwera tuhindure tufole bana ba Kristo abasemerire tuhindure tufole ebikwatwa ebisemerire ku hektinisa mukama tuhindure twojo tufole ebibindi ebijwira amaani gawe ebisemerire okukora emirimo ey'obwahanga eyesemerire ntukusiima mwoyo arukwera ntukusiima abo mulimo omurungi ogwokukora omulitwe ntukusiima abo kubona otujuza amaani gawe ekiro kyati twijuze bishyaka mwoyo arukwera mukama ntukusiima abo ijo beitu ije egenzere ntukwetaaga bushaka ekiro kyati ntukusiima abo amaani agaijo beitu ije ehoireho ntukusaba amaani amacheko mwoyo arukwera
ntukusima bokusaba okwejo baitije genzere ntusaba amani agokusaba bushaka moyo arukwera ntukusima bwekigambo ekiwatwairijo baitije genzere ntusaba ekigambo ekishaka ntusaba okusukururwa okushaka ntusaba amagezi amashaka ntusaba okwetegereza okushaka ntusaba okumanya okushaka omwoyo arukwera kilo kyati tuha amani amashaka tuha amagezi amashaka tuha okwetegereza okushaka tuha okumanya okushaka tuha okusukururwa okushaka legegererezi kyawe kija mbomezi bwaitu kyakira mu mutima yaitu kyakira mu kumanya kwaitu kyakira mu maiso gaitu omwoyo arukwera tuha amaiso agakurora tuha amato agakuhura leka amaiso gaitu gasobole kurora ekitindisa kya Mukama leka amato gaitu gahurire ensita z'obukama bwa Ruhanga habo okuba Yesu okagamba ngo halinywe kibahairwe okumanya ensita z'obukama bw'omwiguru Mukama ntusaba ekiro kyatumanya ensita z'obukama bw'omwiguru habo okuba ensita ezitumanyire nizo nibo obusinguzi bwaitu ensita ezitumanyire nizo zituha obusinguzi tusukure ensita zawe omwoyo arukwera tusukure ensita zawe omwoyo arukwera ntukusima abokuba nokikora ekiro kyati ntukusima abokuba otaire ebishaka bingi ntukusima abokuba otaire ekigambo ekishaka ntukusima abokuba otaire amani amashaka ntukusima abokuba otaire okusukurura okushaka binu byona tusabe nentusima okuraba omwibala Yesu Kristo Mukama waitu amina. Maro shilete ras